Үтө күнден эхлегим жона эргете. Убастабыллах ветераннар быт. Угу кыйы өрөгөйдөк барахнигинан эхлегбит жалтатын, общественныхын, депутаттарын аттырыттан ититик истинник ағадделейбит. Бағарабыт чекен чептик болуну, дробияны, андайдыга бар, бары үчүгейе. Әйелі колыпты, уансыбыт, ытыктабыллақ ветераннар бытыгар, барға мақтабытын тердебит. Сәди болбатын, хан тоқты батын. Улуу кыйы сәтті 16 сылын көтсө, баттыхамыт чулуу жоннорун аттарын аттыгын, албаннар аттарын ария тардыгын. Сүүс ағыз қоғун санаала қотойдор бұд сәриген ырылдан бар бұттара. Өстөңі суhara әйені түстіхе. Әргілі біттере ол суостақ сәриттен төдден кехи. Ама умнуақ бұдды. Төрөбіт дөйді ол қоғун олаттарын, ол қорсын қотойдорын. Ақтан санаана хығын, сәри кіргіз қону тұттан, кыйын қотон оржаннақ кәлбет, бейгін әлек, кен тұттар геройдар бұтын. Байышап Петр Гаврилевич, Полисап Михаил Васильевич, Петров Феодосий Васильевич, Рыкунов Федор Иванович, Сысолятин Николай Григорьевич, Ядреев Николай Никентьевич. Бүгін күйі күнә, бүгін өрөгөй күнә. Сүйінен мөлүйен сүрәға долгуяр. Биһиги агабы тэһэбит Байша Петр Гаврилевич Нехелек Себетигер секретарынан Элихиджан тыгынчы 942 хыллака сериге аңырылан барбыт. Челябинский корукка сүббечи хонук баяны үракка үренен баран Калининский фронга атарылдыбыт. Фронга келбидин кенне кинини сака хиретте жарым билен баран разведка роталбыттар. Каста да разведка хаджыбыттын, кайдак тыл ыла баралларын, өстөөгө билен олаларын туһунан кепсир болара. Тыгынчы 942 сыллака Ржев кордут басколоонугар улханны баһаран контузияланан киһен ара болан бастык степенне инвалид болан дойдутугар төннен келбит. Биһиги агабыт ага дойду бастык степенне, слава үһү степенне орденларынан, за отвагу, за победу за Германии в Великой Отечественной войне, за трудовой подвиг в Великой Отечественной войне, онна да атын медалларынан наградаламыта. Дойдутугар төннен келен салгы Нехелек Себетинин үлеләбит, кадровай болчутту хыджыбыт. Биһиги иебитен Матрона Егоровна тохолбоһон агыс оҕолуммуттар. Ием бүтеһик оҕотун оҕолоноору 1971 сыллаакка күнсириттен барбыта. Агыс оҕо агабыт оны кырдьаҕа себэбит Авдатья Семеновна көрүтер халбыппыт. Агам төһө да инбелит боллар эбебинен агыс оҕона атахтарыгар туруоран үлэһиит, үөрүхтээх оҥорбуттара. Билигин кинини ааттатар 14 сеннээх, 16 хос сеннээх. Агабыт 1994 сыллаакка хэттэгун үссааһыгар олохтон туорабыта. Биһи кинини куру көйдүүбүт, саныыбыт. Биһи агабыт, эбит Мухсунов Данил Иванович 1913 сыллаакка тастаакка жадаңга баана кэгеңе төрөбүтэ. 1901 сыллаагы улахан агадай дөһрита сагаламытыгар кенде öngörülden 1902 сыллаакка тастаактан сериге барбыта. Бу манна хүрдө бу бетин земляктарын тастаактарын жонун кытары, намын жонун кытары аргыстаан элбек булан аяннабыттар. Ол тиендер киндер Москваныга тиелдер Москваныдан ага сериге битте халлар. 4-2 стрелковый полка кени кирсер стрелок выхытна. Яны хәритен кален берен түрден атталдака Петрова Анастасия Афанасьевна диен күйге келгеннен тулаяк кыз келгеннен бес оğlanlar онлук элбек өлҗеттәрдә канагаларда элбек астак аспыта атар коннорар яллар этилер. Кини 75 сагыр 1900 аган асылдака дойдуттан барбыта. Кини сериттен за отвагу медаллар калбыта. Онна медаллара за победу над Германией. Онна серикенеттен за доблестный труд годы войны медалларда. Утана выканники туах орден победы быта.
Күнді баттаханым олықтақтарын кöyіз bu 16 сылынан жем кергені матыттан бары ағаддалебет. Оны қағанданы сәрей болбутын, қалдан ұркұрдын рас болбун. Kimda unulu var, tokda unulu var. Знать не можешь доли своей, может, крылья слов. Держу медали на руке, награды деда, ветерана, и пусть я не был на войне, войну другие отстояли. Но деда кровь течет во мне, я берегу его медаль. Спасибо тебе, дед, за победу. Я тебя помню, я горжусь. Свечи памяти не погасить в наших душах, не тлеть им, гореть. В памяти тех, кого нам не забыть, нашу жизнь оплатила их смерть. И когда замираю в ночи, колокольный услышу я звон, помолюсь у зажженной свечи, своего сердца слушая стон. В память тех, кого нам не забыть, нашу жизнь оплатила их смерть. Свечей памяти не погасить в наших душах, не тлеть, не гореть. Беги эхебит, қос эхебит Семен Никонович Стручков тыынча 942 сыллаққа бесейгар армияға ырылыбда. Бастан бірші байыны лағырға қайығыр бригадатыгар солустатын сағалабда. Ол кәнне Калининскай областка стрелковый дивизия байыға болбыда. Калининскай, Смоленскай областар басқалағыңа күттіні ылбыда. Эхебит олыс әлбәқ жарықтағы дә. Оларттан биддестері қартысқаннан, открытканнан альбом оңырута болар. Bir самай күнді бәліға бігеға оғылырғар сеттерігер, қосеттерігер сүрген қалар бұд ақтыда болар. Бұ ақты кәлін кенеге болан күн серін көрбіді. Түгенінен туғанан партизан нехилеген олықтақтырын ұлу көйі күнінен итетік істіңнік Семен Никонович Стручков сеттерін, қосеттерін атыттан ағардалейбіт. Үнне бүгіні күйі күне, үнне ұлу сүді күн. Күстех народ үнер күнін, ұруйду бұд оғалуын. Әнәхәм минәхәм, кайыны оғансан. Бабығын ән баргын, бабығын мен барбын. Қасығы барыда әхәді әбәді, кайыны жолыған кайыны ағалан. Спасибо всем, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу, кто страх за
был и воевал, служа любимому народу. Биһиги эһээбит, хос эһээбит Аргунов Иван Дмитриевич, Намор районун Тастах нэһилээгэр төрөөбүтэ. Тастах хатты класстагы сколатын 4 клаһын битербүтэ. Тыынча 904 сыл 5 айын хүрбе күнүгер армияга ыңырыллыбыта. Даурияга сетинни ыйгадылы военный үөракка үөрэммүтэ. Тыынча 904 сыллаакка аксынни ыйга төрдүс Украинская фронга сылжыбыта. Азовской моранан Севастополь Симферополь кораттар иһин кыргыыга кыттыыны ылбыта. Тыынча 904 сыл ымыйын 3 күнүгер ыраханнык баасылан алтынны ыйгадылы госпиталга сыппыта. Корсунун иһин Германияны кыйыыны иһин мәтәлләреннән ага дойду сәритин бастыкы степеннах орденынан нагырадыламмыта. Аксынны ыйга дойдутугар кэлбитэ. Эхилегер келен райпога налоговай агентынан бастыкы хомустагы сколатын интернатыгар себедисейнен онтон нам совхозка рабочайынан илеләбиде. Тыынча 906 агуан 4 сылла кадылып почтальоннабыта. Биги эһәбитинен хос эһәбитинен кен туттабыт. Биги көлөнәй кинеләре кәрестер, үдө аттарын үетитер ытык еспит. Кимде умнулубат, тоқта умнулубат. Мақтанабыт, сүгүребит, кен туттабыт. Яковлев Николай Янович, тыынча 904 сыллаакка агадай дехеритигерин ылламалбыта. Агадай дехерититтен тыынча 904 сыллаакка эргилден келбите. Ол келен йол болан 5 аганы төрөтөн тыынча 900 агуан сыллаакка бүкүн сериттен барбыта. Кинияка керестәмет бу бүгүн кыйы 76 жылынан чемодан ветераны ден ордубут. Булырын кыйы 75 жылынан кинин атын үетитәре бу. Кыйы 75 жылдардан кинигәр килләттә биппет. Кини касты металләгәтә онтан бу бир металләрдән хабыт. Онда бу военный билеты бар. Да улуу гыйсаттын алты хылынан ити истен агатта. Ми агабот тöntä того номер диклаһыбыдары. Тöntä того сүздерден яллака хәдигә барбыт. Көддөн үсөлгә Türkiye'den, Mongolia'dan, Ünikistan'dan serileyen, üniversitesine hangi serileyen töntä toho süzdерден altta hıllaka ergilecek. Kıyın uhan sıvıt veteranlar bütünen ken tutta bütkinlerge sügüriyebet. Turgurdun eyle kulak yörü yok. Turgurdun kıyı güne. Биһиги аҕабыт Новгородов Яков Петрович тыһынчы 900 сүүрбекке хыллаакка 912 күнүгер Тастах нэһилиэгэр өктөп ото колхозка күн сирин көрбүтэ. Иетик сүүнүе аҕаты Бөтүр Новгородовтар. Бирге түрәбит үстер эте эжидири Жебжей уонна Александре. Төрөппүттери тыа сирин жоно отчотоога кем кэрдии быһытынан аҕата тутууга, окко маска, иети сүүһүгэ ыанньыксытынан үлэлээн хамсаан ыал тэҥинэн олорбуттара. Биһиги аҕабыт өргөлөөхтөн 15 берестелээх сиргэ олорбут буолан, оскуолаҕа 5 сыл үөрэнэн баран 14 сааһыттан колхоз ыарахан үлэтигэр барбыта. Эдер сааһыгар аҕабыт Доруобай улахан көстүүлээх буолан, үлэни кыайыгас диэннэр экспедиция таһаҕаһын таһыыга ыраах аяҥҥа ыыппыттара. Итинник эппиэттээх уонна ылбытчы киһи кыайан үлэлээбэт, ыарахан үлэтигэр аҕабыт атыттартан хаалсыбакка, 90 торулуур тымныларыгар биир бэйэтэ түөт аты көрөн истэн, аһатан сиэтэн, суол омоонуна халыҥ хаары оймоон тааҥнаабыт үрэхтэр ууларын барылаччы кэһэн тоҕон хатан ыраах сирдэринэн сылдьыбыта.
Кинилер төрдүө болан 16 көлөнөн аммаға, Аллах үйіңе, Мойураққа, Батамайга, Верхаянскайга таһаға таспыттара. Аяңғы сылжан баран сери бастықы сылларгар түбеттен Батамайга диери жам сүрді біте. Итинне үлели сырыттағына бебескі келбіте армияға тыгынчы 904 сыллаққа ыңырылды бұта. Бастан Японияны утары сериге кыттар. Онтон 316 запасной стрелковой полкаға Монголия кранысатыгар станцияны қарабыллағынға сулус балабыты. Сери терелерін маныллара бітехі. Балығынне син бір сери кемен күрдік кытанаға бет. Тыгынчы 904 сыллаққа дойдутугар әргіллен саңа олығы тұтуға үлеләбітінен барбыта. Кини сериге сылжыбыт туғытынан Японияны күйі иhin, онна әлбәқ өбілөйіне мәтәллері туғылулар. Тыгынчы 904 сыллаққа олығын доғырын Мария Павловнаны кытты қолбығын үс оғыны күн сирин көрдір біттірі. Тыгынчы 906 сыллаққа жоммут партизан бөхөлігір көхін киреллер. Жданов қолқосқа үлелейлер. Тыгынчы 906 сыллаққа кергені Мария ығарақан ұрыттан күн сириттен барбыда. Ағабыт үс оғытынан тулайық қалалар. Онтын тыгынчы 964 сыллаққа иккихин Митрофанова Мария Федоровнаны керген ылар онна икки оғылынан бір батчы олар. Ағабыт совхоз тәрелебітін кәнне Якут межсовхоз строй тәрелтіға тұтуға үліға кирбіді. Партизанға оғы садын клубу салқағыңа чомарко ферматын комплекс тұтуларғар үлеләбіді. Тыгынчы 994 сыллаққа ағабыт икки қарағынан көрбет болбыда. Ол да боллар оғыларығар сеннергер сүбетінен күйіс көме болара. Бес оғыттан бары кергеннәқ тұс-тұспа деребіне бас көсығылара жон бола үйнілер. Білігін бәйлері әбе, қос әбе болдылар. Новгородов Яков Петрович олығын бес оғытыттан сеннергер кені олығы қолобыр болар. 2 тыгынча 3 сыллаққа олынны сүрбі 3 күнігер ағабыт Новгородов Яков Петрович күн сириттен барбыта. Кені олығын салгылар әлбәқ үтчаттарыдақ, сеннеридақ, қос сеннеридақ. Беге ағабытынан кен тұттабыт, кенені мелжетін саныбыт, онна ақтабыт. Городов Яков Петрович. Кини Сериге живет. Сери Наркана. Onu Seri Handa bulmadı. Kosehen berber. Ölden bir, ölden yüz, gün aktar
Dağa etsinleri kıyılara. O gece o senin giderisi yıllara. Allah'tan uğrumazsın bana. O gece Минам Новгородов Семен Данилович, 1915 ыллаах төрөөх, тастаахтан төрүттээх, 1904-дөн биир сыл сери саалан итигер сериге ыңырыллан барбыт. Кинне бу кырдяастар кепсиллеринен урут кырдяастар кепсиллеринен кинне Сталинград серитигер хылжыбыт. 1904-дөн сыллааққа ранениялаақ болан дойдутугар эркиллен келбит. Ол келен баран булыргы олох сайдыытын туһугар кини араас үлөҕөл үлээбит. Бригадитен да көрбүт, келин трактагыстаабыт. Иебит өрбүтүн гэнэ кини бие аймактарбытын кытталар буппут. Анна кини комустаахтан хылжан урукку МТС тиен трактор оҥорор намга сирба туохтарилте баарыгер онну үлэлээбит үлэлиирите. Ону болак кини бу мен кырылдаахтан өйдүүрбүнен утуяхаттакына барар эте утуяхаттакына келер эте. Ол аты кини комустааганныттан билин курдук масына хоок саты хылжаахтыыры булу атта диэн хоок. Онну күлэлээн мен первойга биээн сетте аллаах оскола үөрнэн кииребин. Онтон биээн агас аллаах кини боллааны ыалдьан балыһаа киирер. Ол ыалдьан баран күһүн мен первойга үөрнэн хартаахпына олуктан туоруор. Ол курдук үс ого тулаая кааланнар. Бұл күтігінен сразу дидомға бардалауыппыт. Дидомға иділен ұлатан келен дойдуғытын бұлан бұ жон болан айдабыт. Үлейт болан. Биһиги аҕабыт, эһээбит, хос эһээбит Гуляев Семен Федорович 1942 сыллаахха аҕа дойдуну көмүскүүр сэриигэ ыҥырыллан Читинская областка үлэ фронугар үлэлээбитэ. 1904-9 сыллаахха дойдутугар эргиллэн келен колхозка, совхозка кадровай булчутунан үлэлээн биир бастың үлэһит буолбута. Биһиги оҕолоро, сиэннэре, хос сиэннэре сүүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн, хоолдьуктаах бэйэбит хонкуйан барга мактал тылларын уруйдуубут, айхаллыыбыт. Саха саллаата. Эдеркэн саха уола дойдутун норотун туһугар өстөөгө утар охсуха барбыта фронга. Уаттаах сэрии төлөөнүгөр саха хорсун саллаата ия дойдутун көмүскэн ологун толук уурбута. Биһиги оҕолор эйэлээх олохпут туһугар олохторун да кэрэйбэккэ хорсуннук охсуспут бойуннарбыт үрдүк ааттарын мөксүөннөрүн хаһан да умнохпут суох. Аға дойду улу серетин кыттылаға Делигразов Василий Иннокентьевич, Ахтар Кыха Анна Васильевна. Ағам Делигразов Василий Иннокентьевич 1916 лаққа қомыстақ нәхелегер күн сирин көрбіт. Күні кергенненен бір оғылынан баран сириге үңірі. Түрден 2 лаққа бар бұт, онына түрден 4 лаққа көрбіт. Қону бірігер етігер өлеләуітен мен оғы жамын өйдүйбін. Отчуктарға да бар әріте, ол хағана манна Калинин колхозка үйе бағынаға әрбәқ бағына бұддығы қалар еті. Ол онна өлелейдігер кені бұл сумканы нар ежер еті. Онтан бұл кәнеке бұл хумкатын егер химическе қарында соңына құмағылар бағыларын кәнеке көрбітпіт. Ағы қону бірігер етегер өлелі хиджан сүрағынан мүлтіға бет. Әлі ақтен ерге
Ülehitterigер az kilder bit onna hüröge toruktan ölbüt. Ağam tohuna men ofsaynan oskula kireminnene ölbüp bolan ulhanlık bilbeppin. Evet tağını erbeğe kepsebet ete. Bartahan olaqtaqtarın ölennäkterbin tıl veteranların barıgıtın bu köyü 16 yılından ititek istinnek eğaddelibin ona barıgıtıgar darubiyanı jallah oluğu innike erellak bulunu bağırabın. Биги эхеби, Биһиги хосаһаабит. Аконечников Степан Алексеевич кыл оны үле ветерана, кини улу сери кыттылага. Кинилер серини ухансаннар биги ырас халлан анныгар, эйле холокко олоробут, мактанабыт сүгериебит. Эхебит сырдык керехегер анан кос сене кохана тиега. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь Улуу кыйы 16 сылынан кыйы ветерана агабыт эһэбит кос эһэбит Обута Максим Лукич тоһунан ахтан санаан аахыппытын багардыбыт. Мен сәмән бу ием эжидере Анна Ивановна уонна Александра Максимовна агаларын тустарынан билиһиннерихтери. Мен ием Аргунова Харитина Семеновна тастаққа үлеләбите кини салбантан төрүттәк тери кемигер ыр үлени үлеләбит олихин кинеқа Сталин төбөтө медаль бербиттере. Кини бастакы кергене тастақтан териге барбыт жоннортон биддестере маннайгыннан барбыта уонна эргиллибетак. Онтон 1900 түрден сетте хылдыки мен ағабар Леонтьев Иван Дмитриевичке керген тақсыбыта. Онтон мен төрөбүтүм. Мен ағам бұл сери ұғар сылларығар Трудовой фронға høйден ұғарақын сәлік ұғырытығыр ғардан мен үш састақ бар өлбіте. Онон биһиги иñemинэн иттиэннэри høйдубуппут, уонна мен 2-6 саастаах бар. Бу обутап
Максим Лукичтин ыл болбуттара. Кинилер эйе демнактык олорбуттара, уанна үс сырыхылдатагы оголот төренлер мен братта икки балталак болбутум. Братым Алексей, балтым Александра, уанна Екатерина. Кинилер уанна bir bratım Silipçen Filip Alekseyevich kiniler bari otun biye bari bu heri kennitten bari bilge olurum oskolaga bir öğrenmepet bartahanga. Men ağam obuta Maksim Lukich. Tönte 905 yıllıkka törabit. Onda bilge törabitler bestek. Brata bu Buratiyaga. Şeritten gelen hem Buratiyaga üleye kalbut. Onda manna baktılara Agarapiyana, Anna, Lukichnalar dem baretiler oğulları bilegen bartahanından. Bartahanından, komustağından, tastağından olurlar. Onda ağam bir tastın baktın. Yebdekiye kusmisnanı ılan yiden ulatınların yolunlar bud. Onda bu ağam malıttan teresten hicabın bıçahıta var. Onda bu ihite masihit. Onda bu lampısiye kempiyet koropkata. Максим Лукич ваттар сери кыттылага болар кенне 1904 сыллакка ваттар сериге ыңырылдан Сталинград корат тахыгар кыргыгыга кыттыспыт өстак төгүрүктәһинигер түбеспиттер уонна командырдара мударай корсун киһи болан ол төгүрүктәһинтен серилеһен тогу көтөн таксыбыттары. 1904-ден 3 сыл 90 хүбет өт күнүгер саннатыгар ырыхан баһары ылан госпитальга эмтеммитин туһунан справката бар. Эти ылбыт баһары тыттан 1904-ден 5 сыллахтан сери имбелите болбут. Сериттен кыйын хотон келен төрөбүт дойдутугар колкоска үлелебит эдер үлехеттерге наставник быгытынан сылжыбыт. Лоббатчы саңалақ үлетигер кыхамнялақ кехини жокускай коракка ферма хебедисей диен үерекка оруйон салтата ыытан үереттер бит. Тине таханан намга кирен ветеринарный санитар курсыгар үеренен эме бу сүйүхү көрүүтүгер харайытыгар үлелебит. Беһиге агабыт эһебит кос эһебит улуу кыйыны уансыбытынан киен туттабыт курутун ахтыхпыт саныхпыт. Күндү икалтан кәрбүтүллән хамсан кәрбүт нәһелгәм жаннара сәкәләре эдәричәттәре әгене мен кыйы сәттүен алтыгылнан ичрак биттән гадәлибин бака вә жаллахтык саркылахтык хәлләр күтгәр мен аттан сәди тулаягыбын Ona jadi kota kata untuk kebenaran tapi nyalan agam tadiga berbeta jadi kelaka untuk targa berbeta wana kehen uja setini berbeta purau waktu berbeta onan egelan kalbeta nyalan mana halal beri tilang kehia karab betum untuk netan turam mariketer tu vihati liatan yolo organa baramun Arı çöydük, üllen, kamnan, görenen, yollattık, sorgulattık, olarak tutuyor. Hiç sürekli bitten bağıramın. Bitti. Bizden Allah'tan ağa doydu oğlu, köyü yükününden diydik, istedik, ağa delimin, mağarabın, onun yolla oğlu. Istardır oğlunu, toq var, kereni, sırdığı, mağarabın, barı, yolla oğlun, seri, bolbatı, kan toptuvatın, röğüt. Kötü, sakaseren, barcana, settuan altasıl, köyü bir anıgınan, yakadalibin, barı, yolla, duruvay bolum. Dün gününden nehliyegim Allah'tağıtıra, üle değil veteranlara, seri sılın oğullara,
Кыйы күнэ бука барыбытыгар үөрүлээх, эмие дагына комалталаах күн. Бу күнүнен биги сериге барбыт дьоннорбутун курутун ахтабыт киллер тустарынан үтө өйдөмүндээх сылдьабыт. Мен бу бэм нэхилиэгин ветераннарын кыйы 16 сылынан ититик истиңник агардалибин киллерге кытаана дробияны уһун үйени багарыбыт. Сери одахыннах сылларга сери сагалантыгар биһигин электриттен 109 киһи 109 эдеркен уолаттар сериге аттаммыттар. Олортон төрдөн 2 киһи сери конутугар оқтон күн бүгүнгө диэри сурага суох сүппиттерге испиһиттерге баалар. Отут 5 саллат сериттен этенге келен эргиллен келен эле колугу үгүспүттара. Ихиаханан Федор Кузьмич Попов туһунан үрөбүн аныбын. Епиртимни долгуннарын турурса хавала тулауга мирдатанар арда буja сола торан фашист оккупатин Üden tahan teber istahüre Kupatin yen yerden kimen kirer Akta esteh pulimyota Ölükini tula Ona örgüy silan ömte Sakatuygun ola Yeper arga engeriger Saha sirin bulan İlbistektik seriler Saha tuygun wala İlbistektik seriler Saha tuygun wala Eder kölüna anan etiyemete. Ahan dağını bu beğit ehler gitin, qos ehler gitin, undu vaktigar, urudun kileri öydüğü sılcar gitigar bağırır. Bihigi Respublika böt 100 yılda yubileyin körsem, elbaq ötüye jılada oğurun demin ıngıravın. Ubastıbıllah ağıday düseritin kıttığılaqtara, tıl beterenlere, bartahan neheleyin olaqtaqtara. Сахан ородугар улаханак суулаах серигелен аспыла. Алтуунтан таксатыгынча сахан ородун жана саатак тудан ие дойдуларын көмүс күй турумуттара. Онтон кыраңара эркеллен келбите. Төрөбү дойдубут сериктен ыраак тылда боллар, ачыктаахын каргуяахын өлүү сүтүү элбагады. Аны ол дебекке тылга халбыт, жактар ого, эмэксин огоньор, эреллерин сүдербекке кыйы тухаден карыстамакка үлелилери. Жоғыл көйтіләқ, қара қуылақ, көйі тығынча 904-5 сыл, үйемейін 9 күнге бол бұда. Әтті 16 сылда астар, аны өйті бит, бәлеті бит. Сері талауынығыр оқты бұд, күнгейттен әденге тығына қаргелі кәлін, әйәлі қолағы уансы бұд, бәдәрән әйәлер бітінен кен тұтта бұд. Кім дымнылы бад, тоғы дымнылы бад. Олу көйі күнінен бұқа барығытын әбәрді. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Слезами на глазах.
День Победы, День Победы, этот День Победы. Порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у
мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом промах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал, пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, этот день победы. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.